toya ko to ko turu to reng moring nama bayang doni polawe mulo alak lo to le nam karone urdak yoksam bidak nangar nam mola sponsor yo kholo dagrang yo khola bido bakin nama oda bidak kin manam nam mola bol polo bilama kin nama oda bekaba bidanam bitakji tanama nguli bilada bidan bimanam da mola bol phanguli la phamang binama udah mulu ibilada mulu kami seng jati ide doni pola jati ide lepas sinam nam damai ukham lang ulo mulu ilig lama ya samba bail pe to sanggela tu tum nam da mulu ke parampara lok ke mulu ke tato yayo atau togan yayo bagen bola mohi konam karone mulu sila boleh galang mulu sepindo sembi bilad Doni Polo Hero. Doni Polo Regama ngokkas sila Garno Wanam lagi dak Garno Wanam kenam sila agan swagela palapamang Ipinida kenam rawada balik palagi apa mulka Doni Polo agi dang motor rawada patan gela parakat kema apa Garno Wanam sumnen mi palagi apa mebo galok dam kenam Doni Wama apa parakat kema apa sumambina palagi apa ribega sengnam sumambina palagi apa aro amam gaya malo kenam takom ngulo pikum dua takom dong aidem kenam tongali dam teling na lagi apa noya poisa lo betul. Ada ngulo ka bidana ada bidan dang mo tengulo mo kain kado. Kin na mau na mo pot kepoto nam bangwan surung. Kin mana ngulo bor polo lamang. Ada binam karone sila. Doni be polo be sede me mela boruk jebe Doni Polo Hero. 내자임나 자 실업 골모스 실업 그 지어던 후달 뻔나고는 뭐는 모두 에 후달이엔 까빠 세 고롱 미부 바부부 미부 야요부 미부 따도부 고롱 그 샘피네고 고롱 미시오마스로도 아디오 뭐 tokk 똑똑 고롱 그 렌나 그도로 건 샘핀 아게르 고도 어디 아게르 모가블라도 어디 아게르 모킨 마무로 모두스 마무로 고롱 Jeleke sapuri yang belum nih putih sapuri udah. Mangai, pakai mi pomelo, satu sangu yusa mogela, tutum ya melo. Sila, asal mi pomelo, lawam, kumurangam, tapam keram sila, nepilam bilang paling lama ya. Bam tinyo ita baik ko kuai gela bam Doni Polo ma sede mela rukje mela bam kena mane bam akhir magana tapala udam palik to bam ita kuai to bo aku tinima duma muda aku tapala udam dongai ko bo a baik kon dren kurai la ko mi po doma tappe lawa namsinga aro matimanga aro biasa talaba ada belum doman Okanoinga, okanga, nakunga, jai tayo, bangkonga, nakunga ada mulum doman, ada mibulo ka kalot, ada hol, Doni Polo ke bidane, ada kere, sanggulung mising ragam jai rupa mumul mayala modong, mibom da goktung, ada mibure ke nam domanam bosuram kaksinman, tosinman, orang nepilem pilima, ada nguluga agilok pala masutak. Sekam ipuam yang ngulu ninda moka bagiman, belarung wisularu bang ngulu ilama, ngulu tapam tosinman gaksinman, ori talapa piasa namseng ngulu gaksinman tosinman, lawam jen bimang, ngulu polibidanam bimang, salva tusangen ngulu tutum tak, piroko, ubia, yakana mukwama, ta mukwabe, yakana mukwabe nakari bimda amina, mukwama na mibuagino nakari amdo. Beijing adoku, ay ingalo i paglangguga seraja bekaram karayoku, adumam dumayo kumna ngolo, yakana sengori poroglok ngolo,
kangkan be piro ko ge kula ke nang mono motum sudam to babe ngoro jitu agiam bitana moi lae pa agi bimana mila pa ma ngo adam noloma nolong kumpang ko kamdong dani bala ira Krishna. Ipa maduro. Ando na ipa kapanam. Sikang ampong yaladam kabeng mang. Sikang ampong kawaram kabeng matur. Yaladam kabeng mala. Ngo yummam hi yummang. Longam si napinam domang. Din sa kapagudong walam hi kinsuma. Ngo kawani ko dung. Ani ang মূলক জীবন সেম সুপলমে থাকিবলৈ দিব লাগে আৰু বুধ ভৱিষ্যতত এডবুল কাঙাব লাগিমাই বিঘ্নেঙম মাংহিন আইয় বাইলাদু বিলুৱা মাংহিন কাংকান পে 20000 কাম পে 5000 কাম পে জাৰাদু উলাদ পে অংগল আছে কাপ দাগ দাগ দি এনেকে ৰাখিব লাগিব ভৱিষ্যতলৈকে মুলুম একদম বাধা বিঘিনি দিব নালাগে সগ্গ আলাইব লাগে আৰু ৰাখিব লাগে আৰু পৰামৰ্শ দিছে সহায় কৰিছে বিলাজেন মমজেন মৰমৰে যিকোনো ক্ষেত্ৰত শিলং অক্কা ওজন নাম বুড়াও শিলা ছিল মিবম নাগলা তাগিরাম কালা ছিল দবু তফাক দান্নু তাপা তুপা মফাক দান্নু বিসি রেগাম কিরিঙা নুলুক কাপা ইকান্ননে ওক সে বুড়োসক কাহিনী কিসে ইগিলা নই যাতে গো কিনাব দু সামাজিক শৈক্ষিক দিশত ৰাজনৈতিক আমাৰ মাজুলী বা আমাৰ একদম বনৰীয়া চাকৰি বা আমাৰ পৰিয়ালৰ এজন চেষ্টাৱান এটা নিষ্ঠাৱান ব্যক্তি আছিল তেখেতে প্ৰায় 1999 ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এম এ পাছ আছামিজ মেজৰ লৈ এম এ পাছ কৰিছে তেখেতৰ বহুত সপোন আছিল প্ৰণৱজ্যোতি দাদা এনেকুৱা এজন ব্যক্তি আছিলে য'ত নেকি সাহিত্য চৰ্চাৰ ওপৰত মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দিছে নেকি বহুত গান গায় তাৰপিছত আৰু কবিতা লিখে আৰু প্ৰণৱজ্যোতি দাদাই মানে সাংস্কৃতিকৰ লগতো মানে কিছুমান জড়িত কাম কৰি আছে মানে ঢোল বজাই যেনেকৈ